أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله ربي وربكم فاعبدوه. Icela Allah angivikele kusathane ongathandwa egameni lika Allah onomusa onesihawu. Ngempela uAllah uNkulunkulu wami noNkulunkulu wenu, ngakho ke mkhonzeni yena yedwa. Hada siratum mustaqim, lena iyona indlela yeqiniso. Amazwi layo kaYeshua ayewakhuluma etshela abantwana bakwa-Israyeli, okubonisa khona ukuthi naye wafundisa ngani ngobunye bukaNkulunkulu. Sesikhuvile lokho amahlandla amaningi eBhayibhelini. Njengoba sesazi-ke ukuthi uYeshua naye wayeyisikhonzi, ekhonza umdali ngendlela amaSulumane noma ama-Muslims ekhonza ngakhona. Ngakho-ke ukukhonza ku-Islam noma ukukholwa ngendlela esikholwa ngayo akuyona into entsha. NoYeshua naye wayekhonza ngendlela efanayo. Kungakho-ke amaSulumane noma ama-Muslim namhlanje ezigqaja ngokuthi yiwona adla ubhedu, yiwona adla umhlanganiso mayelana nokukholwa ngeqiniso, ngoba awaphambukile indlela zonke izithunywa zikaMdali ezifundisa ngayo ukuthi uMdali ufuna ukukhonzwa ngayo, kanye noYeshua uqobo lwakhe. Ama-Muslims asayibambile leyo ndlela leyo. Akuyona indlela amaKrestu noma amaNazaretha enza ngakhona, kodwa indlela izithunywa ezasifundisa ngayo. Singakhuluma-ke singananazi ukuthi-ke ama-Muslims noma amaSulumane yiwona abalandeli bakaKrestu abaqavile, ngoba benza konke uKrestu akwenza, kanye nazo zonke izithunywa ezathunyelwa uKrestu engakafiki. Ama-Muslims awagcini ngokukhuluma ngomlomo kuphela, kodwa nezenzo zisho njalo. Kodwa amaKrestu akhuluma ngomlomo kuphela, kodwa izenzo zisho kunye. Yilowo-ke umehluko. Yingakho sizigqaja thina ngoKrestu, ngoYeshua siyazigqaja thina ngaye. Nina-ke amaKrestu nizigqaja kanjani ningenzi okwemisebenzi yakhe? Ushilo encwadini kaJohn 14:12 uthi, ngiqinisile ngithi okholwa yimi akholwe ngongithumileyo, imisebenzi yami emikhulu nemincane engiyenzayo naye uyakuyenza. Manje thina sigcini ngokukhuluma kuphela, thina sikhuluma senza. Nina nigcina ngokukhuluma kuphela. Uma ngingathi kini ngiboniseni ivesi eBhayibhelini ethi kufanele niye enkonzweni ngesonto kuphela, akekho ozongivulela leyo vesi leyo. AmaSulumane athandaza kahlanu ngelanga, every day, 5 times a day. Njengoba ningibona nje ngiqeda ukuthandaza manje 5 times a day, ngoba sinale nkolelo leyo ukuthi uMdali akasibhekanga ngesonto kuphela noma ngomgqibelo kuphela, kodwa uMdali usigadile, usenzela konke okuhle zikhathi zonke, zinsuku zonke. Vula amehlo-ke mfowethu, vula amehlo-ke dadewethu, ubone ukuthi masisi ngempela lento le enenziswa amaRoma into engekho, ayanilahlekisa. Sisuke sikhuluma ini? Iqiniso. Ngakho-ke siyazigqaja thina ukuthi thina amaSulumane, thina ama-Muslims, yithina esisondelene nani nenkolo kaKrestu ukudlula laba abazibiza ngamaKrestu. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.